Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanchumu rigereria na gukwandira ndonsi asore rituko nerie sabato no gusaba kwarenga gwatwarire rituko rigiya na kwegokire nemeroberio yagendreira sembeo y'Ensoko TV hobotuko no bwemeronge bere na kabere mutinyino ya gatano na gatatu mwako yagabwechiri bubere meronge bere na isano ne monchenkuru kwa Clinton Ndigi aseri bagari timu ingi makuru ya studio ya kabere hego chigonkonya kwene kya marigine chibicha na chiko chira sencherengia togosabiro karansoike obe na intwe kurbono oika umwerio emesa yama yakuru Ensoko ensa mobotuko bwalero achakira bono Karibu sana mwanchumu rigeria bono botuko bwalero tugochaka no robotiro kubwatia buna enchera yokubarenta amo ebyombe ao byabateri nabo igasobomo bokobanekia abasani ao kurwa sorongo rwagusi ngocha baramo elyo kwegenderia sebiego byabo nagusirwa hase ichinchera ao nigo rituko lya rero omonchoreria Patrick Rianga kubwaterana n'abateri ao banyarako babakumirana hase ogwetani basibu abaetanye chimibere imense manyamataro nagusanga igoro y'ichinchera cyokobekanamo na korosie getaseni kyabasani abo baranyare gokorera na koro kya ebiego byabo gwetera somoiga orariganiwe ugotambuka umwaka nabo igo abasani ao banyarako babagwikirana abwase egati y'abasani abo bagokeiro mu roberio yo muri Petrol Machine no arenga segati yabo agotomanya senchero y'ubwikirana kubeka abasani bose byamo whenever there is an issue, whenever we are whenever mutagete kuskoch motu, whenever we are mwanya wote tuna unity of purpose. Magiga y'abasani bekingenje cyonsi kurwa sorongo rwagusi korekana tibariamo nabunencheremo yoko barentamo na korosyo bumo basani aho kurorogongo rwagusi eriko igenderira na kogenderira byego byabo ao nigoltsikurerero moncheria Patrick Rianga kubwatira n'abasani bae bakorege karona basani ao etane chimibere imerongo rwagusi asensema ya matare kerenge kenene kyarenge ko abekamo nambemo twachali tukoria rero kumira basani bonse bagusi asibabeta abantu bakora content content creators kuimira bana musiki kuimira matengi na kuimira biga bali bakora chiko sori cyo kwegia esingenjo yokubaleta amo egere banyare kokonyeka andi lini banyare koros chibesa kuraso mutanda uyu kuringana na Rianga nigarobere cyumurobiri wokoreta abasani amo wetero muyega bwo gutambako mwako yo ero kwaga che studio negetusenikira bakonya basani abo kuigenderia sichi talanta cyabo shoye proceeds just shoye go jwapa 31 na tarehe moja njiri ujikoenda somo ko Patrick ejiko jikoenda asoko jiko chaka center ya creative igaso mu cyobosongo iga basani na baliga out of the proceeds to jikonyora kurwali se show ya crossover chibasi jiko jotera geto akanikiro monto will be spent asoko chaka a creative center igonye jiko cha kuisana gurba upload toja kwenye fence so that we start creating a creative center ego jikobake ko tumeka for all our musicians, for our creative arts, bantu content creators, comedians bonsi pi baje se studio you was center you banyali go faidika and banyali go twara amangana yo kuchenga talent yabo na magega yo gukora egikarikyo nigo barosie committee yera chukobarigia na kubabeka abasani bonsi pi amo nonya baria bagochaka agende kitwa nga unit of purpose yeye ego chikocha singenjo twarose sub committee ga ego chikotenenera korosi ebintu byabasani byose pi binyale kokoraki binyale koba ase egekabu ekemo na ntonyale ko distribute to all of them banyale ko faidika kurwase obosani obwabo baje kuri cyando bare mashinani mari bari fane ko opportunity to present their talents,
twabwa tokoboko no bae bantu mambiende. That's our main intention yogocha gusi. Igati abasani abo bakorawa no kiondo nigo bagokire gitambo kire kigasiri bagari abasani bonsi na kurwo kubolia bali bataikirana abanyakoba bakwariganiwa asokubwatirana iri kwigenderia. Egente getanganya abasani bale kolera is equity. Okonyoro musani amanyekaine abwata matera nchire lakini taikorangeri busho. So a committee elikara yabe kugari na committee gochikolira ngaki you are going to get a platform based on merit. Nyo korega asiengia you will get a platform to perform and put money in your pockets. Bumira na gaiga talinga balenge bonsi mbale balenge migondo mbale bangengale so toranga nkwale ngasi moyo goyo orenga you are left out. The door is still open. Onyo koro musani if you are a creative out there reach out. Ngakere simi akira end of the actors was a musicians so my kwate namba yabo bako include we want this thing ebero oli ko kero monto oromo gusi obwate interest yo mugusi at heart. Asebono kobori kwa rurego cha sabanto bonsi bokwanyo kuye kubwaterana na gosire nganeye eri gokinya egesoko kyo mugusi. Talinga Patrick na robot kibesa nyinge gusienge ma. We have very many people billionaires haba gusi. But nabakonyo romonta wa siringi 10 but I ready go share 2 shillings nae. So that is one thing abasani wants Peter go thank Patrick, not because he's rich, but he has a big heart. So we also call upon, gente getalinga nigia Patrick, wasene kio kiondo. We call upon abakusi wants people of goodwill, banche tegesaku and banche tawa culture, to come on board, bring their views, bring their ideas, bring their resources, so that toko nyegesaku, toko nye culture yo mugusi, musically, content, na kirigento geo konsani mugusi. Kuripotiria Ensoko TV kuraiga Nyamatare nsema yumega kututu chache South County ya Kisii Chepethuel Machin. Mebono muri kitopethuel Machin tugosikabosio mwanchu muri gari ya soroboti ronde ekiombe ekigetendere tabanyagitari aba Teresa Himeyense ya Kenya National Union of Nurses nigo bono kiagoserere gochia kogendera no mugiro obo bwemeremo weke serikali hechego ikirania uko igwana wonsi kwabo ase okoene kyango ikirani barobo korali bwabo korengana no muri kyo monene bw'ikiombe kyo Stephen Panyako Seth Panyako hatebire ibarasa yaba governor nigo bono yasinyirwe kurigereria amangana yabakori emeremo ase sector yobo cheno egento bono kiabaireire kogendera no mugiro oyo muri kitoli net nyambane no arenga yo agotumanya senchera bwikirano Gukwana nabariki bamangana maya omubaso bweritkoria rero kurwa ase chiabisi chiabo aigaso mucho Nairobi nabarai kurwa ase ekiombe kia Teresa kia Kenya National Union of Nurses asebaragwa numuri kiobo monene Seth Panyako nigo bagosereiri guchikokora umugiro bwemeremo inse ya matukatano nabere ase chinyagitari chinene Imeyense echichigendrete kurwa obokoreri. Solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. We consider this as the strike which should be the last one in our fight for the registration of the CPA conclusion and registration of the CPA for the nurses. That the nurses will not go back to work until SRC issues a letter of no objection on what has already been agreed. Number 3, that within 7 days, if the strike will not have ended, the union will escalate the strike to all national referral health facilities. And therefore, we are saying, we have in fact not mentioned the strike of 2021, which was on the same issues again. Singa kiechio batebire nigo babeire abaremereria asege kegetambe na getambo kiretuke serikali ya imukiri aseba mochirie kigambire ekibatebire gekubagosereria. And therefore we are saying, as a union, we have been so patient for about 10 years. 2016 up to now is almost 10 years. Our colleagues that had agreement in 2017 have had those agreements honored and arrears have been paid. We don't understand why the people charged with the responsibility of managing health in this country feel like nurses are not important and they should not, agreement ended between the government and the nurses should not be honored. We therefore say that we as a union are ready. We have had people talk about court orders. We are saying as a union, the court has stood in our way from 2016 up to now. The COG, SRC, liars with the courts. You can see even a court giving final orders in inter-parties hearing. It never happens. A court denying us audience like in Kisumu.
and proceeds to confirm orders which are permanent in nature, and proceeds to say we have not responded, when the reality is that we were not even given time to respond. The return to work formula agreement stated that within 30 days, the CPA was to be concluded and signed. The union and the Council of Governors embarked on completion of the CPA, whereby in December 2017, the CPA was concluded, initiated, and transmitted to Salaries and Remuneration Commission for a letter advising the county government to implement it, which is normally known as a letter of no objection nowadays. Up to now, I want to report that that letter of no objection has never been received by the union, either rejecting the CBA nor accepting that CBA for signing. Bono batebire nigo bari tayari gwika ase kigambiro onye babwate amamocho na onye gitambukire ikyo na kikirairere amagani abo aikiranigwe. A code of justice, employment and labor relation code, is a code that is supposed to improve relationship and not to break relationship the way the court in Kisumu has done. We are therefore, as law-abiding citizens, ready to appear to court and ready to tell the court that we want to take the punishment that might be meted on us, if that is what will mean nurses of this country can be respected and the CPA can be signed and registered in court. Otherwise, there is no going back to work. Kuripoteria Ensoko TV kurwa ase e kaunti ya Nairobi, iritariane Linet Nyambane. Tukusikabasi mwancho murigeria mujumbe wense mu bunge ya West Mugirango Mheshimiwa Steve Mugaka nigo bono haruro kuboria gochiasa bantu bense mo yabo nyamatuta obono baorokire okugania herio basabe okurobekaniwa Westima onye tibabwati kagukwana hase ekanise ya Adventista ya Nainogu egotoka bonyamatuta se bunge yayo mbwasubirit koria rero nigatebire abantu basabe estima herio nyarkoba gikobakonya buya na koborokaniwa buya na ribatari konyarkoba bakwengera na gusamba transformer nonya nabo nigaruro kuboria gochiasa bagambi baine kebuna amanganaya ngo ya ikirare abananchi ase chinsemo abo onye turabiki application yawo uraiche beka egekogera twasomire budget yomoelio ye egepindi ya serikali ye mwaka torete twanye tirigali bungo mutinyo sita bono onye gutagete tugoikerie umuriro nestima tutaragenda sikura make sure wakore application na ile kila sekanisa tigambo liga boso runde grango nganjo mujumbe abantu bane ngo bakogenda ba overload transformer kiatika kire transformer ne bwato muzigo gwestima ikobetirwa ne bwato muzigo bw'abantu bakunywestima kurwa se transform ijo na inde gupimerwa yaikiriwororo aye utarasa bastima ugocha kwa bwata nyestima butuko egora butuko twens bintoga testima aye watorentera irege kogera nayo kore overload ase transform ijo yateka paka bona onkare kore kwa transformer ya West Mugirango korochi atekire chiko irwa bate banga ina torosia na inde mambi kogendere na inde yatekirane na abasoroi na pansa na asoroi usabe balia batarasa bestima kura ikesa bestima egere to pime rumbare ngatungana toe we transformer etore ngaine pero ukwe be kore excess as a transformer igogwa te transformer ya 20p paka balito akanere testima paka balito apply testima tuatika sabu testima chief na korora gabu takia sibara sa cheito every abantu baito ko tingo taka mte lunga lero muntu na kabwatire na sesauria nyore twe ubegete estima butuko na so una ronga abantu bane mbaro babwate ngetuge kurukwa illegal connections abantu bakubeka estima n'abantu bestima bakenya papa onye batumeta abantu babo bakangaira abantu bane bakabachirenza bakababeka estima mbaba ise watogosi Tumurigeria mujumbe wense moyo bunge Nakuru Town West Mheshimiwa Samuel Arama nigo bona atebire obekire omukia ugosira umuske Dr. Fred Matiang'i asokurwa ndrobora yobona ne bwensa sobochoryo bonno mwako wocha
kwana ega ime omocho Nyamira morogo babwiri tukoria rero nigo bono aborire abagusi bonsi baenekie buna bachodra abarai bari barachie gutoka sekambi yomoske Matiang'i nabo igo komubwatesia ase chikampeni chiae chokoria oborai bwense una enchira emo yokomwa esco mogusi bwense yatwakere Okengo Fred Okengo Matiang'i chukura geko gararie sinde Nakuru na ndana tugutara chinse chonse chiabo abagikoyo banjire ngo mwara chikura tigamangana ya arigi chiago nyoko ngaina abantu chikabira chinde chonse omuntu kuna Fred Matiang'i is rated as kobe president ya Kenya 2027 yera bamagosa manene sana onyona enda bagusimba rorora abande bakorona takiru chikura lakini yashikabira chinde chonse pia kan deru ya for free kirudi nona abatsikisi abanyana ubagota ba 2027 ngo abare Fred Okengo Matiang'i chikura abe president ya Kenya yako restore igire Kenya bono tutagete abantu baruku managers tutagete politicians noje Njeromo Nyamatori ateti abantu gweta kendenge ebinde binaro abajumbe baga bakunya wetanana konya watebya bagusi na Teri Matiang'i na no Munyamato abantu abatume bagenda kamambie getuko na nintu abagusi turasukwe rioka ekera turagicukire gijo chance buje es Fred Okengo Matiang'i na ende sense ya Kenya bono tedi lasima owini o president yo maiko nyore biro kokonya abantu bao what happened in Raila Amolo Odinga abagare bonse bibagete chukura asamo egara ruwe tororo Omunyamata akaira lero ndubwati chiminisa jirwe to ga bogare maate bare sa serikali ya Kenya ne chukura bagete no is because bagete members of parliament ase ODM bagakera senators so siebo bagabana si bagama utwara ebageni ngipawo igote gato Matiang'i chonsipi inua bagusinje ngo babori na nata bariegesa inu chiage chonsipi Matiang'i ka members of parliament bonsi PS jameri Matiang'i yale aba senator boigo abagabana boigo no enkuruga Nyamira muiwede na tujo tunachukura ngajanga tige kora na ujina tigambere na kuru asto bwate chukura 1.4 million toro Matiang'i na nyora at least 800,000 so that's why I stopped that thing go jaga simply because no na rego jaga iga stiri mbwe chukura chobo gavana no muzi ondoro ja kuruoro tigambere na kuru konye Fred Okengo Matiang'i Togoska wasio mwancho murigeria mujumbe wense mu bunge ya West Mugirango Mheshimiwa Steven Mugaka niga kwanire gati ya magendro hali gendro takone kiwase bunge ya kurwase serikali nene asaruro kubori gochasa bananchi kubwatesia barai barase ABC na boiga bakubwatesia serikali unencheremo yogochia kone kya unangbachi konyora amagendro kiamuga soigoro serikali erobono Kenya igereye omuungano bwa ekiama kirikie president yerororo ne ekiama kirikia ODM kyomogere inche ontageze ko batebya ba West Mugirango iga na inde nje n'umuntu bweke ene kwende kanisa abantu bale bose balenge ekiama gya ODM ekiama ikekere serikali kebageire amagendererabo yestima yekirami ya mache ya kirigeto abantu abubono bareta yara se serikali batigire gotosokerie bintu byeito bichiche West Mugirango bono go bagotorariria na serikali chikare gocha emyaka ikari gocha nkikinda abusamaro tigana enderero ntene nentebe soko ni ya muda mambi tekali ntunto komanya ya mambia serikali eliero abarai bari ba special for West Mugirango mwalenge ase kiama kia Raila Odinga kamuranche tigago short change aba West Mugirango rubera moye gwe share ya magendera West Mugirango basabira abantu baito babusamaro tigato chitobe abantu tole serious about the constituency yaito na magendera ito oyo bwate chibese chia Kenya bangirito moete oyinera to godil nere ayonye ko kabwato yo gendo mubeko oli tukelyo West Mugirango noere na inde nabo tokogenda kero kwa mubekiro togende korusie bintu byeito lakini te baise gotoka ingekere bintu byetwe kurwocha West Mugirango na sesa ulimutagete musale lyo roe yeta na mubiseri mbikaga my friend na barangeri yu omwerwo mutienyoyo injuto poke ebiragita bigwanse pale yi ya bondeni kwenda magombo yerami
edwaro lecho president kyobulimo kibatokolie ebintu bit Togoskabosio mwanchomo rigereria oyore neganga yokurie kirogo kyo bugavana county Nyamira James Kemoni ni garuro kuboria gucha saba ibori kone kyanko barenda barabana babo chinga kechigabana kaso mutumuko igoga ndrate umutambe bwerusana kone kyakero bairande gisemi cyabo hase tamu ya gatatu nigo bono hasabire banyare ko bakwirana barebuya chinga kecho nigo asabire umurembe ogendra kone kiwa segatia begenwa begi adventista bagendrate nechikambi ase chikanisa ao ni njine James Kemoni oyo muri ugwateganga ukuburi kyo bugavana Nyamira asumwa kogocha 2027 nale kuirali bageli ina Nyamira no Kenya gutakira abantu baminto bali bagosabe litukeriria rero ase iki adventista mbatakire sabatengia endo kende chikambi cheito cheki adventista njiendrete nale kuirali bageli ntakire chikambi chiri baya marandi amaya na batevi inabono nijengo soka kurwa konyorande libaganso echikanisa cheito nijembe ase sabali chikambi chienda takoera lero ase binyoro bito ao bya Nyamira nechiwodi cheito ao cha Nyamira igongo batakera bya omorembe na Nyasaye anakobaseseni endo kende ndatebe twensi pina baibuli abana baito kwanye mbale rusa ngwakira baibuli mbya mona ase mwabere bokorenda abana baito bakabona baje kwigura chisukuru ase litukolia Jumaine na Jumatatu abaibuli baito nale kwateba naende na abana bawo se sukuru akikisha abana baito mwabakobire baikire chisukuru cheito bya na abana baito bali mororo ninu pokea abana baito boronge egera banyale gukora program iri bekuri ya masomo asobo toereru asamagana tayo I also want to take this opportunity to urge the Minister of Education and the national government to release funds, those funds which are normally known as capitation fee, which is meant to run our schools, to ensure that our teachers can run their programs properly within the time frame provided within the calendar, academic calendar of this upcoming term. So nawatakia mema wakristo wetu mahali muko na tuko pamoja, tuweka amani kila mahali tuko makanisani na katika kambi zetu zile zinaendelea leo. Togoskabosio mwancho morigeria kagotarira chikambi ao hase county ya Nyamira nigatebire enyagitari ya itibo egotoka sense mo ibonge North Mugirango nigo yasiekirwe kubwatekana neri deni yo murobiri omuyebo kubwata kwa bokonyi bobwene kurwa serikali osha maseneta umugeni nigo bona mochirie omurobiri oyo hase bona atebire nigo bwato mochando korengana negatia bana inchi asaburio omuraibwense na serikali ya Kenya kwanza ebeke omurobiri ukoyorotota ile kwenekya bana inchi nkonyara barobo koreri borobia. Mheshimiwa William Ruto, juzi mimi nimekuona ukiwa katika town hall kule Nairobi mkisha kunywa chai na mandazi unauliza wananchi wakuambie vile SHA iko. Na mimi mara nyingi nimezungumza kule Senate, tulikuwa na waziri wa afya tukasema wananchi wanasumbuka sana kwa sababu ya hii kitu inaitwa SHA. Hapa niko leo niko katika constituency ya North Mugirango. Niko katika kanisa ya ICDA. Tuko na hospitali yetu inasimamiwa na hii kanisa ya ICDA, Itibo Mission. Iko deni yao kule SHA shilingi 800. Hiyo deni haijalipwa, hiyo hospitali imefungwa. Wananchi watukufu wa North Mugirango, hiyo hospitali imefungwa ama haijafungwa? Imefungwa. Sasa Mheshimiwa Ruto, wewe ukiona hao umati wote, watu wanaweza kuja kwa kanisa kusema uongo kweli? Si mnasema hiyo hospitali imefungwa kwa sababu SHA haijalipa? Na kuna pastor wetu ameenda kutibiwa kule ng'ambo. Na hii SHA yenye Mheshimiwa Ruto anasema inafanya haijamlipia pesa ya matibabu kule ng'ambo. Nyinyi wenyewe mkienda hospitali mara nyingi mnaambiwa wanaita mtandao. Si wanasemaga mtandao haifanyi? Wewe mliko naenda mwanzo mtandao ndio si mnaenda mnaambiwa mtandao haifanyi? Kwa hivyo senator nikisema SHA inawasumbua ni ukweli ama rongo? Si ni ukweli mimi nasema? Sasa Mheshimiwa Ruto, kati ya wewe na mimi, wewe ukiona nani anasema ukweli? Si ni mimi?
So hii kitu nakwambia mimi kama ule amechaguliwa na wananchi ni ukweli. Mwisho, sisi wote tunatoa ushuru na tukitoa ushuru tunataka kazi zikipatikana kila community inafanya. Kama watu wa Kalenjin wakiapply wapate, Wajaluo wakiapply wapate, Wakisii wakiapply wapate. Mimi juzi nimeona kijana wa hapa, labda mnamjua, Mumaite Morias, Josia Morias, ingo Mumaite, si mnamjua? Yeye alifanya application akuwe mkubwa, Director General wa TVET zote Kenya mzima. Na hapo ndio tungekuwa tukipata wanafunzi wetu wamemaliza shule, walimu tunaomba wanaandikwa. He was number 1. Akapelekwa paka kwa desk ya rais. Pesa desk ya William Ruto. No mchumbo itaiga igaruete koruda. Igoruto tagate wanga gako mwange isenge njoga igatore nsemoget. Una alietaria elia ikalia tairikero. Akatigusu. Ora gakitwa kero mondo gotwanga chikurai. Kusaba na abantu bami. Igongo bataina abana bana batatevinga Deuteronomy 20:28 create followers na inu create followers bauje wake kura esomo gusiali. Tuanzi bila dia sema tiangita. Kusaba. Mbura Dr. Fred Matiangine to ko batis. Chi opinion polls chia so girare ro mwalimu dango kora. President William Ruto wiki eliende galenge 31. Lero golenga seti ya Star. Unaite tabantu mabei naenda aguete iga. Bono gale 24 Matianyurule se konyale 11 lero gale namba 2 ase 40 Moko masabera. Ruto moroje na 24 aji kuika 50+1. Ruto ero chire kadi gatori ya serikali yenye URS Dr. Fred Okengo Matiai. Mbale kabago basabera mole mbobe si unatoka endese chukura. Asante sana. Mbiamono sana. Mwancho murigeria soroboti urwo na otokwiro mutimo mutangani haiga semesa ya maiya kuru ensoko ensa ya mutuskare kwirana ndase kagitari gitamba sensemo ya kabere togendra gwesemya mange. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi onye kubwatari iboryo obosemya gusekero kendi gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego toka samagacho hazina towers egoroba ya gatano narimo asumucho munene o Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ebibungo na boigo amarandia. Imegataseni Ensoko TV tochikumirana ikeraritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru na boigo komoterera nanche
Diana Ndemo imigeta seni yen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Richi kondi ririri, how are you my good people? Hopes mukopoa. So again donale ko batebi this coming Monday nongare nzoko TV oya show toramo no mugwano yokurunga taldi tokwa tupiga mastori. So kuanzia saa 8 mpaka saa 9 momo chaka kiso imetua ke story Richi kondi ririri. Abantu ba minto baborabo nabakwaniri mbuya mole mwensi oyo no mwana ino omosike morarake baso ko irali bageri lya bene ko balegania somo yega omonene bwoko bekerwe gutwa na koegwa chinguru cyoko lyobo jumbe bwaborabu kweterekya magaito gya Jubilee omoyega orabe gogo kolekana litko lya Jumapili tarehe 23 go cyakera chinsa inye cyamambya asegeti kya Nyangoge primary ninchu mwensi tosange amo elio tokonyane gosukia borabu yaito bosio ntotwara barayi korugusi yaitengima abo bakobolia ebirogo ao byobo jumbe byobo women rep ya senator gweterekya magya Jubilee nande ntotware chingero chingia chigo ikapake nkoro ime kurwase omusani Vicky Young omusani Rikanika no musani Douglas Otiso na abaleganire mwensi moche tosange amo mbuya mono nyasaba sisini kwa vijana maendeleo vijijini borabu ibadilike iwe mfano Ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayarabe gagwateka korwa ase omuchomone no Nairobi erietariane Linet Nyambane. Eje nen Soko TV uboroso bumugusi. Karibu sana mwancho murigaria sense mega ya kabere emesema yakuro en Soko ensa emo biyamana Soko kendra gusangana into na bono tuguska bosia sorobotiro kubwatia ukore nanse kwebirango byobocheno no gotaikiranirwa wechiro ya isinta igotoka me i ward itibo ebunge not mugirango imi county Nyamira negati mechando ya murikeirwe no yokurigikerogo kyo MCC ward yeyo Jared Sigira kagokwana negetaseni kigagie Soko TV nigamochiri obaregwe bunge na buri county asogotainekia amonchororia na guikirania hamagendro gochiase abanyamira nigaruro kuboria gochiasa abananchi baitibo kwene kyango chora bare abarai abarachiko baikirania magendro asobachorio banne bole bosio mwako Jared Ondiek Sigira cross ward ya itibo bota mangana bera tato ndete ko te abantu bana baitibo engane ntangani ward ya itibo ya tigire maega asquad Jones Picha Nyamira osikoli ward ya itibo ntubwati no nyagitari ibintu gento gekondo mabona kekagara ndete kukwana abantu bana baitibo ntubwati nyagitari omonda sikuru ale se ward ya itibo ego bidio mundo tumurusi tibo tumoire baka kerenya namana kwebo disi swaliga ase ward ya itibo besa chiari tinchito inchi beti arokete de cross account da city mini nyaribe azagafana tama itibo ward nero okay isu ali nene itibo nyene ntobwatia musie agototea mangane chiparati ko kwana because no mole moligere chiparana chikora na kichira amaswali yakara nkwebolya yamana kutigara ngaki nchekara nkwebolya natema ningi saine ndabeka abantu bane baitibo ward itibo ward skemotwe ebuna chibodi
Tuguskabusio mwancho murigeria okoboriwa nigo kwarurwe gochia saba menyibe county ya Kisii koenekia ngo korabare amaonchoria sogochora oborai oborache koenekia amagendero nabo igo bokoreri bya sogochori bore bosio ka okwana nabarikia mangana litikoria rero yokoriye kerogo kyo bogavana county ya Kisii Jimmy Peter Momanyi nigatebire emeroberio nerororo ebwente kurusi wase serikali chichi county eira nigo ase serikali ne unerie chisemi nabo iga sector yobochenu elikobeka emeroberio ya yakotwara obotrindri borobia. Inche, I recommend Pakabono. Education is a national government. Healthcare is a national government. I believe with them in advance. If I go before we into via Jagai County, Baba and Tabara Yande, Okonya Batabuati knowledge, Chikavana Tiningo and Dubai, now by university, or in China, now by university. But locally here, they have nothing. Baba ngaina they are just tipai bago okota tipai and we have here taking resources from the people. Aba to buy to Kisii County. Change ya okoko. Change ya brenga. Yani no abanyende muna bantu Kisii County. Muyanje. Onyende muyanje. You could not be running for handouts. You could be running to search for good leaders. Tuguskabusio mwancho murigeria munyakero gobwikia magia Kanu he county ya Machakos Peter Thuva nigo bono aenekire buna serikali ya Kenya Kwanza nigo ya chakire gotuguterare demokrasia asebona atebire barai bare abisi nigo bagenda gutumeka chinguru chiabo bobe asebona atebire demokrasia nigera soko obwerwa kugocho gotuguterware osio bobo chori obanane bogocha omwaka 2027. Zamani ningesema wakati wa Kanu, tukaja wakati wa Moi, tukaja wakati wa Kibaki, wakati wa Uhuru. Hiyo nyakati zote watu walikuwa wanafuata sheria. Manake huwezi kunyima mtu ambaye anatafuta kiti. Anatafuta kiti ya president au anafuta kiti cha MCA au cha governor, umwambie hawezi kwenda Kitui kufanya mkutano. Hiyo inaonekana hakuna demokrasi. Katiba ya Kenya 2010 inakuanga na kipengele ya kwamba demokrasi ama ile watu wanakuwa na urahisi ya kufanya mambo yao. Sana sana tukiongelea demokrasi tunaongeleanga human rights, the rights of people. Wakati viongozi ndio demokrasi inakuwa na shida. Viongozi wenye wako kwa kiti ndio wanachangia demokrasi inakuwa na shida. Nahisi kwamba demokrasia ya Kenya imetari na iskari hiko. Kwanza kabisa tunaona kwamba serikali ambayo inahitaji kulinda mwananchi wanatumia goons kuhatarisha maisha wengi na kutumia mabafu kutekeleza matakwa yao. Vile tunaona ya kwamba justice is not also granted to the people and we don't have trust. Naso gukora mwancho murigeria mukonyi bumurai buense Professor Kithure Kindiki omochire gati abarai bage siasa abo bakonekea siasa choko bagaba Kenya asibona atebire nigo serikali ya Kenya Kwanza nsio barai bwaye murai buense William Ruto nigege ntrate gwikirania obakoreri borobya nabo igochira chia yase chinsemo au asebono atebire abananchi nigo bagochegochora abarai ababwate umuroberi bwa magendro sobochoryo bonne bori bosio umwako wocha. Wale watu wanaomba viti, kuna mtu hakuwa mkubwa katika serikali? Si wote walikuwa na viti kubwa? Wengine walikuwa mawaziri, wengine walikuwa hata naibu wa rais, wengine walikuwa makamu wa rais. Siku ile walikuwa na kirauni kwa kichwa. Watuambie ni project gani walileta Meru, Isiolo, Embu, Tharaka Nithi, Kirinyaga, Kenya nzima, waeleze project ya barabara, ya soko, ya hospitali, ya shule ile walileta. Na kama mtu ana rekodi ya tembee, aende akiendanga. Ati upigiwe kura kwa sababu ya kuleta mambo ya ujinga na utoto. Ati ile kazi unajivunia, ati wewe unajiita shujaa kwa sababu ulitafutia rais nickname. Ati hiyo ndio kazi ile ya maana. Si namna hiyo. Alafu mwingine ati anajiita shujaa kwa sababu alipatia deputy president nickname.
ati kiongozi anasema atachaguliwa kwa sababu alipatia rais nickname, ati anamuita Kasongo, akapatia deputy president nickname akamuita Soprano, ati akapatia sijui nani nickname. My friend, if that is the kind of politics you're bringing, let me tell you, my friend, your days in politics are numbered. I announce to you today, mene tekelu parsin. Your days in politics have been counted. You have been weighed and found wanting. You have been weighed and be found wanting. Your days in politics are numbered. Mene tekel urparsin. Mwanchu murigaria shidaika mirongo itatu na kianda chia butokire goroyensa emo ya bondo botuko no tugika omwerio aseme sema yekuru ensoko ensa mumbu ya mona soko sangana intwe nande tumira nege koroga chinsa isato kurenda seboniga kendra gutwara burigirio bya wemerero ya kendra sembeo yensoko TV asiri bagari ya Felistas Kabendi na Kelvin Mogoi kurwa studio ya Kabere bankonya kwene kya Mario gine chibichango cha rasenchirengia chenkoro kwa Clinton Ndigi.